Haleluya, turabashimiye ko muje kwifatana natwe muri uyu mugoroba wa Deliverance. Muze turamye Imana, twumve gukora kw'Imana, twakire imbaraga z'Imana, twakire kubohoka kw'Imana muri uyu mugoroba. Mureke dufatanye gusenga dutangira, turamye Imana, tuza no kugira umwanya wo kumva ijambo ry'Imana. Namwe turagushimiye, tugushimiye kuri Imana ikomeye, tugushimiye kuri Imana yo kwizerwa no kwiringirwa, tugushimiye ko udukunda kandi utwitaho Mwami. Ngwino ubane natwe muri uyu mwanya, wigaragaze muri twebwe, ibyananiranye imbere y'abana b'abantu, imbere y'amaso y'abana b'abantu Mwami, tuzi ko ubishoboye Mwami. Ngwino wiheshe icyubahiro Mwami, izina ryawe ryamamare Mwami ibihe byose. Urakoze Mwami, amen. Thank you Jesus. Sinzi uko ubigenza, sinzi nuko ubikora, icyo nzi nuko iyo utegetse biratungana. Sinzi uko ubigenza, sinzi nuko ubikora, icyo nzi nuko iyo utegetse biratungana. Hari ukuntu ubikora iyo utegetse bigatungana. Hari ukuntu ubikora iyo utegetse bigatungana. Nta kikunanira, nta kikunanira, icyo nzi nuko iyo utegetse biratungana. Nta kikunanira, oh, nta kikunanira, icyo nzi nuko iyo utegetse biratungana. Ndakwiringiye Yesu, nizeye ijambo ryawe, kuko iyo uvuze rimwe gusa biratungana. Oh, ndakwiringiye Yesu, nizeye ijambo ryawe, kuko iyo uvuze rimwe gusa biratungana. Kuko iyo uvuze rimwe gusa biratungana. Kuko iyo uvuze rimwe gusa biratungana. Nawe iminsi
ibaye myinshi ntacyo yavuze ngo gihere, nawe iminsi ibaye myinshi icyo yavuze azagisora, nawe iminsi ibaye myinshi icyo yavuze aragikomeza, amenya ibidukwiye mu gihe nyacyo, ntacyo yavuze ngo gihere, yambwiye ko ntacyo nzaba turi kumwe nayo, naho imisozi yakurwayo n'Imana idahinduka, yambwiye ko ntacyo nzaba turi kumwe nayo, nawe imisozi yakurwayo n'Imana idahinduka, iyo niyo yonyine Mana yo kwizerwa, iyo niyo yonyine Mana yo kwizerwa, yambwiye ko ntacyo nzaba turi kumwe nawe, nawe imisozi yakurwayo n'Imana idahinduka, iyo niyo yonyine Mana yo kwizerwa, iyo niyo yonyine Mana yo kwizerwa, Mana yanjye ndagushima kubera urukundo wankunze rwose, Mana yanjye ndagushima kubera urukundo wankunze rwose, ndagushima Yesu kumbera Imana n'urutare nyarwo, gakiza kanjye mbaraga zanjye byiringiro byanjye, ndagushima Yesu kumbera Imana n'urutare nyarwo, gakiza kanjye mbaraga zanjye byiringiro byanjye, ushimwe mwami
urizerwa ushimwe mwami urizerwa ushimwe mwami urizerwa mwami turagushimiye kuri Mana nziza turagushimiye ko ukomeje kubana natwe twetse mwami umwanya w'ijambo uze wigaragaze kandi wihesha icyubahiro muri twebwe umuntu wese mwami wateranye umugoroba wateranye muri aya masaha uza gukurikira ntaze gutaha nk'uko yaje icyubahiro gukomera n'ibyawe ni mu izina rya Yesu Kristo nsenze nizeye amen amen. ni umwanya wa deliverance This is a moment of deliverance cyangwa se umwanya wo kubohoka, or a moment of being set free, umwanya wo kubohora, a moment of delivering, umwanya w'ubutabazi, a moment of salvation, umwanya wo gusurwa n'Uwiteka, a moment of God's visitation, umwanya wo kwigishwa n'Imana. a moment of being instructed by God, Ni umwanya w'agaciro rero, a precious moment indeed. iyo tuwubayemo And when we are in this moment, tuba dufite amahirwe akomeye. we are greatly privileged or lucky. Reka dusenge. Let us pray. Mwami Imana, Lord God, turagushimiye we bless your name ku mwanya mwiza uduhaye for this good moment you have made for kugira ngo us, tuganirize ubwoko bwawe, that we may speak to your people, kugira ngo tubwire abantu yuko gutabarwa guhari, that we may tell people that there is salvation, abantu rescue. baboshwe n'ingoyi cyangwa se n'imigozi itandukanye, People are bound by different chains. dayimoni w'ubukene, The demon of poverty, dayimoni w'inzara, the demon of hunger, dayimoni w'ubupfubyi, the demon of orphanhood, dayimoni w'ubupfakazi, demon of widowhood, dayimoni w'indwara. the demon of diseases. Iyo myuka yose All those spirits, turasaba ko irekura, itsindwa, we pray that the chains may be broken. abana b'Imana bagatabarwa. We pray that the children of God may be rescued, N'indi myuka saved. yose tutavuze muri aka kanya, Even all other spirits that we did not mention ariko in this ahantu hose hari moment, umugozi but everywhere there is a yoke or Satani chain yakoresheje, that the devil used, uwo mugozi ukurweho. may the chain be broken. Turakwinginze Mwami We plead to you, kugira God, ngo tuze kubera umugisha, that you may be a blessing, tuze guhesha umugisha that you may bless abadukurikira bose, all people who are following us. ubahe umugisha n'amahoro, May you give them peace and kandi blessing, ubahe gukurikira izi nyigisho, and may you enable them to follow these teachings. ubatabare, May you save bahabwe them. ubutsinzi May they receive mu izina rya Yesu, victory in the name of Jesus. amen. Amen. Yesu ni umwami. Jesus is the Lord. Tugiye gusoma Zaburi ibice 68 umurongo ni uwa 20. We are going to read in Psalm 68, verse 19 in English version. Reka tuhasome. Let's read. Turasoma mu Kinyarwanda no mu Cyongereza. We read in Kinyarwanda and English. Dusome Zaburi igice cya 68 umurongo wa 20 haravuga ngo umwami ahimbazwe utwikorerera umutwaro uko bukeye, niwe Mana itubera agakiza. Amen. 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 Psalm 68, 19 in English version. It says, "Blessed be the Lord who daily bears us up. God is our salvation." Amen. 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 Tugiye kuganira mu mwanya muto cyane, mukurikire kugira ngo mutaza gutakara cyangwa se gucikwa. We are going Ko to use a turakora short umwanya muto. time. As we are going to talk about it, please pay attention. Ni ijambo ryiza kandi rikomeye ariko tuvuga mu minota mikeya. It's a great message that we are going to give in a short time. Harimo isengesho ryo gushima. There is a prayer of thanksgiving. Umwami ahimbazwe Blessed be the Lord utwikorerera umutwaro who bears our burden uko bukeye, daily. niwe Mana. He is God. Niwe Mana itubera agakiza, God is our salvation. niwe mutabazi. He is our helper, Ni ukuvuga ngo umwami which means the Lord, ahimbazwe
be blessed, utwikorerera umutwaro who daily bears us up, uko bukeye daily, nuko bwije, every evening, every day, every buri evening, munsi. every day. Kubera iki? What is the reason? Niwe Mana He is our God, itubera agakiza. our salvation, Ni ukuvuga ngo ubutabazi bwacu buri mu Mana gusa. which means that our salvation is only Iyo in Mana God. rero tugomba kuyishima, tugomba kwibwira ngo Mwami turagushimiye. That is why we should thank Him and say, God, we bless your name. Kuko ubutabazi nta handi buva ni ku Mana gusa. Because our help comes from only you, God. Abantu benshi bata umurongo, abantu bazakuyobya bakubwira ngo hari ahandi hantu hari ubuvuzi, hari ahandi hantu wabonera gutabarwa. People will try to lead you astray and tell you that there is another place where you can find treatment or help. Ariko nta handi twabonera gutabarwa, umuti, agakiza, imigisha, ubuzima, kubohoka atari ku Mana. But there is nowhere else we can find solution, deliverance, blessing, deliverance except in God. Iyi Mana tuvuga niyo Mana idutabara. This God that we are talking about is the God of our Iyi Mana salvation. tuvuga ni Imana ikiza indwara. He is the God that heals diseases. Iyi Mana tuvuga ni ikuraho za karande. This God takes away, drives out generational Aka curses. kanya ushobora kuba ufite ikibazo mu muryango wawe, You may have a problem in your family. ushobora kuba ufite ikibazo c'amahoro make, You may lack peace. ushobora kubona mutumvikana n'uwo mwashakanye, Maybe there is a problem in communication between you and your ushobora kuba spouse. mutaganira, You don't communicate. mushobora kuja kuganira umwe akarakara undi akarakara. Maybe when you want to start a conversation, one becomes angry. Iyo ni imyuka, izo ni imbaraga z'abadayimoni. Those are spirits, those are demonic spirits. Uwo ni umwanzi Satani uteza ubwo bwibone, iyo orgueil, ubwo burakari, uwo mujinya. That is the enemy who causes that arrogance, that pride, that anger. Kuko Satani ikintu arwanya umuryango, ntabwo akunda ko umuryango uba umwe. Because Satan is against unity in the family. Satani ntabwo ashima, ntabwo akunda ko abantu bahuza umutima. Satan does not delight in unity of mind of people. Kubera ko guhuza umutima, iyo abantu bahuje umutima, Imana iratabara. Because when people have unity of mind, God saves, Iyo He abantu bahuje rescues. umutima, Imana irabasura. When people have unity of mind, God visits them. Iyo abantu bahuje umutima, ico bakeneye cyose barakibona. When people have unity of mind, whatever they ask, they receive. Iyo abantu bahuje umutima, ico bifuza, ico bakeneye ku Mana baragihabwa. When people have unity of mind, whatever they desire or ask to God, they receive it. Iyo abantu bahuje umutima, bagera ku ntego, bagera kuri objectif bifuza When kugeraho. people have unity of mind, they reach their goal, that target, that aim, they achieve their goal. Kubera ko inama, abantu iyo bagiye inama, Imana irabasanga ikaganira nabo, ikabashigikira, ikabashoboza. Because in the unity of mind of people, God visits them, God strengthens them. Muri programme ya deliverance rero niyo mpamvu abantu bagomba kuhuza bakaba umuntu umwe. And in deliverance program, people should be united, people should be one. Imana yabahaye umugisha wo kugira ngo mushakane mube umuntu umwe. God bless you, God joined you, put you together, you got married. Ibaha amahirwe yo kugira umwana. He gave you the luck or the privilege of having a child. Iyo ni imigisha ibahuza. Ibyo ni ibintu bituma mugomba kuba umwe cyane, kuko harimo amahirwe akomeye, harimo n'ubutunzi deja bwaje. Those are blessings. That is a treasure that should make you more united. Kugira ngo tubashe kugera ku bintu bikomeye, tugomba kubanza guhera aho hantu mu rugo, ukavuga ngo nje n'uwo tubana tugomba guhuza umutima. And for us to achieve great things, we must be united. We must have unity of mind, me and my spouse. Kubera ko indwara zose ziza zishingiye kuri kwa kutishima, kutabana neza. Because all the diseases will be caused by lack of joy, bad marriage. Ubukene naho buturuka kubera ko mudahuje. Poverty comes from that because you are not together. Ibyo bintu byose bibi rero biza biturutse kuri kwa kutumvikana. And all evil things will come because of lack of understanding. Kandi umugisha aho uri no gutabarwaho kuri gukiraho kuri ni mubanze mwumvikane kugira ngo Imana ibane namwe. And blessing, rescue, help, they are in unity of mind. Kubera ko ibanga ryo kugira ngo tubashe kugira imbaraga n'umugisha no gutera imbere no kurindwa nuko tugomba kuba twitoza kwihana, gusaba imbabazi. Because the blessing of development, prospering, unity of mind is to learn how to ask for forgiveness to God. Iyo abantu basaba imbabazi rero baratabarwa. When people learn how to ask for forgiveness, they get rescued, they Iyo get abantu help. basaba imbabazi umwanzi ntabona aho yinjirira. When people ask for forgiveness, the enemy has no room. Umwanzi akoresha amafaranga.
The enemy uses money, ubukene cyangwa se amafaranga. poverty or money. Abantu bapfa amafaranga, abantu bakunda amafaranga, abantu bakunda kurya, abantu bakunda ibintu bibashimisha, bibanezeza. People love money, people love things that give them pleasure. Ariko tugomba kumenya ngo ubumwe bwacu buraruta amafaranga. But we should know that our unity is greater than money. Ubumwe bwacu buraruta ubukire bwose bubaho. Our unity is greater than any other riches. Mushobora kutagira amafaranga ariko mukaba umuntu umwe. You may not have money but remain united or be Iyo muri one umuntu person. umwe ntimusonza nubwo mwaba mufite ibyo kurya bike. And when you have unity of mind, you cannot get angry. Even if you may Nubwo mwaba have mufite little amafaranga food, make ntawe ushobora kubacishamo ijisho. even if you may have little money, no one can despise you. Kuko ubumwe buraruta amafaranga. Because unity is greater than money. Ubumwe ni ubukire, ni ubutunzi bukomeye. Unity is a great treasure. Niyo mpamvu abantu bahuje umutima baratunga byanze bikunda. That is why when people have unity of mind, at the end they become rich. Muri deliverance rero tugomba guhuza umutima kugira ngo tubashe gutabara. And in deliverance, we must have unity of mind that we may get the help Nico from kintu God. ca mbere, niyo muti wa mbere, nico gisubizo ca mbere dukura ku Mana. That is the first medicine. That is the first thing that we get from God. Kandi tugomba kumenya ko ubu butabazi, ubu bufasha ntandi buturuka ukuye ku Mana And gusa. we should know that this help comes from God, only God. Nta wundi ushobora kubohora ukuye Imana. No one can deliver or set free except God. Kubera iki mvuga ngo Imana gusa niyo ibohora, niyo Why do I itabara? say that only God sets free? Erega tugomba kumenya tugasobanukirwa tukavuga ngo Imana ni umuremyi. We should understand that God is the creator. Imana niyo yandemye. God created me. Imana niyo yampaye kubaho. God gave me life. Imana niyo ifite mu biganza. God has me in his hands. Imana niyo imbeshaho. God preserves me. He Gukira gives me rero life. kuva ku Mana. And richness comes from Ibyishimo God. biva ku Mana. Joy comes from God. Gukira indwara biva ku The Mana. healing of diseases comes from God. Kumpa communication n'uwo tubana na madamu biva ku Mana. Communication between married people comes from Ni God. ukuvuga ngo igisubizo cya mbere, umuti wa mbere, ubutunzi bwa mbere buri mu kuganira. Which means that the first solution, the first cure is in Abantu communication. babura ijuru cyangwa se bazabura ijuru ni ukubera ko babuze communication, babuze kuba umuntu umwe. People we fail to go to heaven because of lack of communication, unity of mind. Iyo mutaganira, iyo mutari umuntu umwe, umwanzi arinjira arasesera When you don't akabinjirana. communicate, when you're not one flesh, the enemy infiltrates. Rero uyu mwanya ni umwanya wo kubwira umuntu wese ngo izere kandi ubohoke. That is why I would like to tell everyone, believe and be set free. Duhe Imana imitima yacu n'ibitekerezo byacu. Let us surrender our minds and our hearts to God. Duhe Imana ubwenge bwacu. Let us surrender our minds to God. Duhe Imana umwanya wacu. Let us give our time to God. Kandi dushake uburyo tugomba kuzabona ijuru. And let us look for a way that we may go to heaven. Kandi kugira ngo tuzabone ijuru nuko tugomba kubanza kwitekerezaho. Let us seek heaven, and for us to enter heaven, we Kwihana must ibyaha no self-reflect. kurwanya umwanzi Satani. Turning away from evil and resisting the Muri iyi devil. deliverance rero wewe witegure gutabarwa. In this deliverance, be ready to receive your Nimba ari indwara rescue. urwaye uvuge ngo iyi ndwara igomba kugenda. If it is a disease you're suffering from, know that this disease should be Nimba ari driven out. ubukene uvuge ngo ubu bukene bugiye kugenda. If it is about poverty, know that poverty is going to be driven out. Nimba ari ubupfubyi bugutwikiriye uvuge ngo ubupfubyi ngiye kubutsinda. If you are being covered or under the oppression of orphanhood, say that it is going to be Kubera driven ko iyo out. wamaze kwakira Yesu, kumwumva, kumubamo, aragutabara guha Because ibyishimo. once you receive Jesus, once you understand Him, He gives you joy. He helps you. Ka gahinda karagenda, Sorrow is driven out. kwiganyira biragenda, Lamentations are amahoro over. make aragenda, You will no longer have little peace, ibyishimo bikaza mu mutima. but joy reigns in your heart. Umutima iyo wamaze kugira ibyishimo, When your heart has joy, ibindi bintu byose birashoboka. then all of the things are possible Deliverance to rero be ni ukwizera received. Imana, And deliverance requires you ni to believe in ukwiyerekezaho God, umutima, to dedicate your heart to ni God, ukumva ko ariyo buhungiro, and to ariyo understand byose, that He's our refuge, our ni all. iguha ibyo wifuza byose. He gives you all, He grants all the desires of your heart. Imana rero yihe umwanya wawe, May you give your time to yihe God, umutima wawe, surrender your heart to yihe God, ibitekerezo byawe, surrender your thoughts to God. nayo irakunezeza, He's going to please you. iragushigikira, He is going to support you. iraguha imbaraga, He's going to give you power. iraguha ubwenge He's going to bwihuse, give you wisdom. nta kintu cyakunanira. And there is nothing that you Ushobora will kumbwira nti fail. ariko Bishop ibyo byose ko nabigerageje bikanga. You may say, Bishop, I tried all of those things that you have Oya said, ntabwo but they byanze. failed. They did not Wowe fail. wizera imbaraga Just z'Imana. believe in the power of Uvuge God. ngo kubera ko nizera And say, Imana, because I believe in kubera ko ndi God, kumwe n'Imana, because I am with God, Imana niyo byose. God is all.
Imana iraza kunkiza indwara, God will heal my disease. Imana iraza kumpa ibyo kurya, God will give me Imana iraza food. kumpa akazi. God will give me work, a Wowe job. banza uvuge ngo ibyo nshoboye ni iki. And ask yourself, what can I do? Communication, Communication. kuganira. Communicating. Orgueil ni Arrogance umwuka w'abadayimoni. is a demonic spirit. Kumva ko udashaka gutsindwa Feeling that you don't want to surrender. ni umwuka That w'abadayimoni. is a spirit of Ariko demon. umuhanga mu kwizera But the wise in faith, aza yemera gutsindwa they accept to kugira ngo surrender, icubahiro c'Imana that gishirwe the hejuru. glory of God may be lifted Niyo up. mpamvu rero kugira ngo utsinde, kugira ngo ube umunyamugisha, umunyembaraga, That is why for you to overcome, to be powerful, ni uko ugomba kwihutira kwihana, you must be quick to repent noneho ugakominika, and learn to communicate. uwo mubana mukaganira, Learn to talk to your spouse. uwo mubana mugasangira, Learn to share meal with your mukajya spouse. inama, And learn to give counsel to ukamubwira each other. ibikubabaje, You tell him or ukamubwira how ibintu what is making you bikugoye, sad. You tell them your ukamubwira aho difficulties. wiriwe, You tell them about where you ukamubwira spend ibyo your day. warose, You tell them about your ukamubwira ibyo dreams. uriho utekereza. You tell them about your intention. Ni ikintu gikomeye. That is something Muri great. deliverance rero, In this deliverance aho niho realization, duhera duhabwa imbaraga that is n'umugisha. where we start from receiving Tugire power. kwizera, Let us have faith kandi so tumenya gushima. and let us learn to be thankful. Umwami ahimbazwe, Blessed be the Lord utwikorerera imitwaro. who bears us up. Murumvira isengesho. Do you understand this prayer? Imana ihimbazwe, Blessed be the Lord itwikorerera imitwaro. who bears us up. Imana ihimbazwe, Blessed be the Lord, kuko niyo inkiza, niyo for impa he heals amahoro. me. He gives me peace. Imana ihimbazwe, Blessed be the Lord, kuko niyo impa akazi. for he gives me an occupation, a ihimbazwe. job. Blessed be the Lord, Kuko niyo yampaye umwana. because he gave me a child. Imana ihimbazwe, Blessed be the Lord, kuko niyo imbeshejeho. for he preserves Imana me. ihimbazwe, Blessed be the niyo Lord, yatumye nzuka. for he is the one who made me Imana wake up. ihimbazwe, Blessed be the niyo Lord, ituma ntekereza for he is the neza. one who gives me good Urumva thoughts. umugisha Do you understand the ukuntu umeze? blessings? Rero mu kubohoka ni In ibintu byoroshye. deliverance is Tugiye something easy. kubasengera We are kugira ngo going to Imana pray for you ibabohore. that God may set you free. ushobora kumubwira ati ariko bishop isengesho ko ari rigufi rirahita ribohora koko. You may ask yourself as you're going to do a brief prayer, is it going to biriya deliver birwara really? ufite byose, All the diseases that you have. akaguru niko karwaye, You have a disease in your umutima niwo leg. urwaye, You have a heart disease. umwijima niwo urwaye, The liver has a amatwi niyo problem. arwaye, Ears have amaso niyo sickness. arwaye. Eyes have a problem. Izere Believe. Yesu arabikora. Jesus is going to Isengesho do it. tugiye gusenga The prayer rigufi that we're going to do, a short prayer, ni isengesho rivuye ku mutima wa raporo. that is what you're going to Iyo report. myuka yose iragenda, All the spirits are going to ayo be majwi driven yose out. aragenda, All those voices ubwo will be bukene driven out. buragenda, The poverties will ubutabazi be buraba driven buje. out, and salvation Kadusenga Imana. will come your way. Let us pray mu to izina God. rya Yesu In the name of Jesus, tukweretse ubwoko we bwawe, present to your people. tukweretse abana bawe, We present to your tukweretse children. abadukurikira, We present you all people tukweretse following us. abatwumva, We present you those who hear tukweretse us. abantu bose We mwami, present you all people. ubagirire neza May mwami, you show your kindness to ubahe them. ubuzima bwiza, Give them a good life. ubahe kukumva, Enable them to ubahe answer kumenya your ko ways. ushoboye Enable byose. them to know that you're Turirukana almighty. indwara We drive out diseases. z'amoko yose, All kinds of indwara ziri diseases. mu nda, Diseases in the indwara belly. iri mu nda isohoke, Let this disease in indwara the iri belly ku come mutima out. isohoke, Diseases in the heart diyabete be driven out. nigende, Diabetes be driven umwijima out. nukire, May the liver be ikanseri healed. nigende, May cancer be driven ibi bibyimba out. biri mu nda May nibivemo, the tumors be ubu healed. bugumba May nibugende, barrenness be driven abana bawe out. babyare, May your children be bakire fruitful. kubyara, May they receive the bakire power to give umugisha, birth. May they receive bakire blessing. amahoro. May they receive uru peace. rugo rufite intambara, This marriage with uyu mugabo battles, n'umugore ubahe the guhuza husband umutima, and the wife, give them bahuze unity of umutima, mind. Let them have babe unity of umuntu mind. umwe, Let them be united. baganire, Let them bajye communicate. inama, Let them give counsel to one buzuzanye, another. Complement each bashigikirane, other. Support each kugira ngo other. bagire ubuzima That they may bwiza have a good mu life. izina rya In the Yesu. name of turimura Jesus. umwuka wose w'abadayimoni, We drive out every demonic imyuka spirit. izerera, All spirits that imyuka wander. y'umwanzi, All spirits of the imyuka enemy. yo All kwangiza, spirits of imyuka yo destruction. kwica, All spirits of imyuka murdering. y'intambara, All spirits of imyuka y'amahane, conflict. All spirits of imyuka yo strife. kutishima, All spirits of lack imyuka yo of kutizera, happiness. All imyuka spirits yo of gucika lack of intege, faith. All spirits of imyuka yo discouragement. kudasoma, All spirits of not izi understanding mbaraga each other. z'umwijima These powers of the devil. turazihagaritse mu izina rya We stop Yesu. them in the name of umwuka Jesus. w'ubukene, The spirit of poverty. umwuka w'inyatsi, The spirit of evil umwuka wo thought. The kurwaragurika, spirit of uyu falling mwuka sick nuveho frequently. May mu the izina spirits be rya driven Yesu. out in the name of aba bantu Jesus. badukurikiye bose And all people bahabwe follow us. umugisha, May they receive bahabwe blessing. ubutabazi, May they receive bahabwe rescue. ibyishimo, May they receive joy. bahabwe May kwizera, they receive bahabwe faith. ubwenge, May they receive bahabwe wisdom. imigisha iva ku May Mana. they receive blessings Urakoze that come from Mwami, the Lord. We bless you ubahaye now umugisha for giving them no blessing gutabarwa and mu rescue. izina rya In the Yesu. name of Jesus. Amen. Amen. Imana ibabohore,
May God set you free. kandi Imana ibasetse And may God make ibanezeze. laughter for you, please you. Nagira ngo usabe wizere gusa, I would like to encourage you to have ahasigaye faith, uratabawe, and you are rescued. Imana irakubohoye, The Lord has set you free. nawe ugiye guhimbaza Imana no You're going to kwishima. praise God and to thank Him. Mugire umugisha w'Imana Have God's blessings. kandi Yesu ni umwami. And Jesus is the Lord. Amen. Amen.